Ассаляму алейкум, урматтуу сәржелер. Бу UA TV студияда Украина хабарлары бүгін октябрьнын 3 жума акшамы күні біз сізлерге Украинада ве дүйнөдө олып кечкен вакаалар хакында тариф этмеге азырмыз. Бүгінден баста рус ишгалчылары тынчылык режимini 10 кере бозды. Айны заманда Минск анлашмаларында ясак этелген силалар кулланылды. Мудафа назирликнин билдиргенине көре боевиклер Светлодарске бөлгесинделер. Анда бір саат давамында мина тополарында Новолуганске касабасындaki имаячилерге атеш ачылды. Бунун водяны ве Павлопель атеш астында калды. Луганск вилаятында эсе Крымске. Украина аскерлери жевап оларак пияде силалар куланмага мечбур олды. Украинлер арасында яраланган яда элак олганлар yok. Донбассның махсус статусы хакында канунны Украина кемияты тек норман дөртлүгү саммит олып кечкен сон азырла башлайжак. Бу акта Юкары Радада өкмөт темсилчиси Ирина Верещук билдирди. Онун айтканына көрө келишилген Штайнмайер формуласы механизмini тек Киев, Алмания, Франкистан ве Русия лидерлеринин нуктай назарларын аңлаган сон амелге кечирмек мүмкүн олажак. Вирішити питання по суті. Меселенин аслыны чезмек ве бу канун лихасы олмасы үчүн башта айтышмалар олмалы. Русия тарафыны эшитмелемыз не олар истейлер ве элбетте аңлашыла ки милли менфаатымызны корчаламак. Бuyuk Британия Штайнмайер формуласы хакында келишүүнү алгышлады. Бу акта Британия өкмөтүнүн сайтында языла. Айны заманда Европа ве Америка Бирлешкен Девлеттери маселелери назир Кристофер Пинчер кайдетти. Лондра Киевдин талапларына кол тута. Бу атеш токтотулуу чет эл орунунун чыгарылмасы ве сайлауларда халкара көз тежелеринин ве хабер васталарынын бар олмасы. Баянатта языла, энди Русия өз мечбурияттерин ерене кетирмели. Исянчыларга ярдәм көстөрүлмесini дерал токтатмак ве Минск анлашмаларында озуне алган мечбурияттерин ерене кетирмек. Октябрьнын 1-нде Минскте Донбасста вазиятнын тынч чезилмесинден 3 тарафлык контакт группасынын махсус отурушу олуп кечти. Отуруш вактында Штайнмайер формуласы хакында келишилди. Весикага көрө Донбасс ерле сайлауларга кечирилген вакытка вактынча махсус статус берилежек. Эгер онун нетижелерин Европада ишбирлик ве телекөзсүзлүк тешкилаты кабыл этсе, статус даимий олажак. Юкары Рада концессия хакында канунны кабыл этти. Весика девлет ве шахси бизнес ишбирликнин укук нормаларыны низамга коймак керек. Концессия объектнын инкишафына ятырымчы параларына желп этилмесине көздө тута. Амма айны заманда о девлет мулкиятында кала. Өкмөт концессияга инфратеркиптин буюк объектлерини бермеге азырлана. Яны канунга көрө ятырымчылар ачык ярыш вактында сайланылачак. Лейхалар арасында да вокзаллар, аба лиманлары, жоллар, тибет муассисалары ола биле. Эгер ятырымчы аңлашма шартларыны ерене кетирмесе, девлет мукавелени лягу эте биле. Ми захищаємо інтереси держави. Біз девлет менфаатларыны корчалаймыз, лейхалар кейфиетинин илештирежек меслячыларны желп этемиз. Прозора системасы эсасында ачык ярыш кечирежек оламыз. Концессия үчүн махсус бир алгоритм яратылачак. Эпосы параметрлерге кыймет кесежек. Бу МОДФ карарлар кейфиети ишинин япув муддети. Украина милли телекөзсүзлүк ве Мудафа шурасынын яны кетиби Алексей Данилов олды. Эвел о кетибнын муавини эди, буна айт ферманы Володимир Зеленский имзалады. Малуматны президенттин матбуат хизмети билдирди. Русиянын провокациясы Кырымнын ишгал башлыклары халкара адлы конференция афишасы үчүн Истанбул техники университетинин логосуна кулланды. Бу конференция ишгал этилген Кырымда кечмек керек. Түркия Али окуу йурту өз иштирак этүүнү рет этти. UA TV мухбирлерине берген тефсирде ректорат матбуат хизмети кайд этти. Логотип кулланганы хакында хабарлары биле олмаган. Бу ишгал кемиятынын бу кеби энди биринчи провокациясы дегил. Эвел Истанбулдаки мусафирханелеринден биринде Русия тарафдары олган тешкилатлар Кырым адлы форумны кечирдилер. Түркия тышкы ишлер назирлиги бу тедбирни такбих этти.
логотип використовувався. Логотип университетінің разылығы олмадан kullandılar. Alimler konferensiyada iştirak etmeyecekler. Це спроби втягування Туреччини. Bu Türk tarafını Kırım'nın kanunsuz işgalini tanımağa celp etmege ıntılov. Biz ise Türkiye'nin pozitsiyasını bilemiz. Memleket İstanbul'daki iktisadi forum hakkında aytqanda o'z fikrini kenide tasdiqladi. Türkiye qaydetti ki Ukrayna suverenitetine ve toprak bütünlüğüne qol tuta. Еді кешелі қолды да 6-сы яраланды. Америка Бірлескен Дәулетлерінде екінші Джианченко заманынан қалған бомбардыман учағы қазаға ұғырады. Ви-17 учағы да она учқан қале дейлер. Коннектикут әлетінің Брэдли авалиманы жеварында қону вақтында сынды. Учақта 10 кеші еді. Олардан 10 елжі ве 3 экипаж азасы. Сақтек 6 кеші қалды. Б-17 учужилары абаға көтерілудің бір қаш даққа sonra диспетчерлерден қонув için izin istedi. Қону вақтында учув қонув yolағындан шықты ве ангарға барып ұрылды. Би-17 учағыны Америка фондының теміржелері реставрация етті. Учақ 1945 сенесі құрылды. О екінші Джианченко ұрышларында иштирак етті. Дениздегі адамларны құртармақ, өзегден evлеріні незарет етмек үшін құланылды. 80-нче сенелерінің ортасына қадар оның вастасы иле янгынлар сөндіріледі. Қараманға ярдым ет бұ Даветнен Днепро шайранын әкемлері яраланған аскерлерге қан беріп олажақ әрбір инсанға мұражат етті. Мечников адыны ташыған хастаханеге 200-ге қадар адам келді. Истегенлері қабул етмек үшін қошма ерлер азарланылды. Бұл хастаханеде бойлы кебе акция 2014 сенесінден башлап кешірілі. Бұл енді 18-нче бұл вақыт ішінде тахменен 4000 кеші иштирак етті. Бүгін қан банкы едеклеріне да 100 литр қошылды. Я сам находился в таких ситуациях. Мен озым бойлы вазетте олдым ве бір қан тамчысы инсан аятыны құртарып ола. Біз ұнытмамақ керекміз. Ве базылар айтқаны кібі болдырмамақ керекміз. Урметлі серджелер, бұл дақиқаға бұл сонки хаберіміз едігі дачо хаберлерні сізлер UA-TV.ua сайтымызда оқи білесіңіз. UA-TV-лі олыңыз өзіңізге мұқайтылыңыз, сағлықнен қалыңыз, ярынға қадар көрішкенде.